lấy tung cái in hi lô ca qua dinh na phê thi ca bồn tha ta bồn van bồn kỳ lại khen na amil em na cùng tha ta su bồn na lui lại lấy tung na son van ca sa thế ngôn lôi đâu ta na thế nan bang long ca ne lo van ca in đi cây lên đâu qua hồng ca lo bia amel tên van cùng khả an cùng hồng ca lui lại lấy cùng na zon man ca sa thế ngôn lôi hôn na lam bên u yai ca thế sian ma ma hôn lam pa hôn mai dam tu van zon na pai hi ca thế hôn tum ding he a lo to men song lại lấy tum a zon man ca sa thế ngôn lôi đâu qua na thế nam bang long ca ne lo van ca in đi cây lên đâu qua hồng ca lo bia amel tên van cùng khả ban cùng hồng ca lui lại lấy tung a zon man ca sa thế ngôn lôi van cây ni cây lệ đâu qua bang ca lo dia chia van kha ilwa som ding in hi sak som ding ai che lung sima thai comment to jingina e ho lim nau chi ama e bible class opan le tai thum nai ne ma sapen de in na za ngai na tin pa va na tu jin hu tak te non musaka hiai angels place muna na thu na la a ki thu khom na hu te sang the dia jing pha na mu sakman ki pa tu kon tu noi kalakwa taksalama china onin ka ki thei kewa nonom na pi na le kem na to ki pa tu kon tu noi himale pawana tunin khalama chi dam lo tampi te pai khom ka hi nawa bang chile ka tiu ka khalam chiu dam ding hiam ka khalam din munu bang chile dama van golwa theya om thei ding kai hiam chi te tunia ki kup soma tu ji huna hun ka pat thei tang nan ki pa thu kum ka hon tunua hiai ka hon nei na din hun sunga hongam pi lan kalung sim dong ko te honga thei siam na te hung pia a huchia to te na khalama nang to ki sop that na te nei ki thei ding in honom pi in chin ka hon pat ta ku hiai hun na hongam pi ding dei ma ma nge nin ka hon dam tu na tapa ka to pau je sum mo e tu jing kalina Jeremiah bung gianna tang som le dia tapan som di leni a simpan na itu gen kapan le jai Jeremiah chapter 8 starting from verse 16 through verse 22 the last verse Jeremiah chapter 8 starting from verse 18 through 22 Jeremiah chapter ichiham bung gianna tang som le dia tapan som di leni kaun sim ni khema sa pending kalung kham na hi dam bua la hi kei kalung tanga kachina hi ngayun gam sung pum pia kamite ki ko busa kaza a Zion kumpi pa waya umno luya to pa akumpi paun adonga bangachia ngamilim biak te ule zatna be namdang ni te pathian te ma kuna kei hon su he nahi wa achi tang som ni na mi pi te at ko khia wa
nipi abeita a poltak leng abeita hi himale hodam iniom ke layu achiwi tangsom ni lekhata kamite thuang na ziakin kalung tang akitam khama kasuna kabeidong go ni ngeita hi tangsom ni lenia gilit a damdoi omlo ahidiam waya datol omlo ya bangachia kamite sudama omlo ahiwa tangsom ni na mipite akiko khiawa nipi abeita a poltak leng abeita hi himale hodamin yom ke layu achiwi je mipite na pathiana pata hot hiak na lamene na akiko huwa nipi abeita summer has gone kholum hun wai season beita hi poltak leng abeita phawam hun pol ta hun le beita hi bukila hinda na sembe ki ol hitai autumn season has ended himale hotaminium kayu we are still unsaved we are still not delivered eite hot hiya ka omloi je Israel tate hichi khopa pathian mi te hiya pathian I te hi hangna tunina agilo nau akhel na te zia kina gamdam te a swak ke salapi na moi Jeremiah incho tangsom le geta denai sin na kalung kham na hi dam wala ke kalung tanga kachina hi je kalung kham na ai dam thei di ngom lo ai hi dam wala lo ai kalung tang na china ke hi dam lo ke hi je bang zia kina ami pi asapi Israel te hot dama ngom lo ai wai zia ke hi akhalang din munu hoi lo ai mana tunina atak sawa mawa amau te hi suak le salbang ina omu ai hot hiya kina om kewe tunina ete taksalama zaleni ni oma khalama hen tang in oma hi hon hen tang tu setana hi we have been enslaved by Satan spiritually physically we may be free physically we are free to do anything. We are in a free country like India. We are in an independent country, India. But we are not free spiritually because Satan has enslaved us. Doi mang pa Satan ilete hon mamay manina tunna suwak talogi. Why zia kinto zing kalina ikikup khom na dinga de huay kasatsu hel na ji to kisai. Gen khom le katsiay. Hel na iti sapa wa sin. Ayya ithei ma wahi what is sin hel na bangaya sapau akalaka ihel chep zel anaya azia chu ISP Infal School of Preaching upon student homom sekai zia kena mo we shall from time to time mix with English version because our students from Infal School of Preaching will not understand the local language. So bear with me. Kisiam sakna asia kilo hi. Ma sapau ihel cha astal di dek mok lagi kilo hi. Ithek siam di dek sia kai. Si kakan bien lai. Khelna bangai ya. What is sin? Khelna bangai dia mi mamang kidong le khelna bang china. Igen chian I define dia le. How will you define sin? Paita pawa gen masadia. Khelna ichi bang hiyam khelna ichi tu ei pawa mol tak again hile ichi na again thei ngai khelna chi thu mal hial chi apanei ve hial khelna mi hial chi te teng ahom ki pat na thubul etymology study ba bol di hile basut ding hile hial apanei ai te pawa hial chi chu I ding hi khalo chi nai ve ei laka hial chi kha kimol na kho tu chiang in izak non khel khol ke ya ka hi hial kha ve chi namun khonga sorry chi khom sapya ilasona ni dang lain chu ei pau ma zanga sa pau thi itam luan ma le khatia ma uchi hun lai na
o ka hi hial ve chi khom ki thang sake ve football pek hial kha o hi hial nge ha ai keile ki mol ling khom ki nei ka hial kha ji o hi hial nge tu che hi hial chi ding bang leng u lo no lo hile kilomina i chang kam ta ai i khang to tai ya igen nok tang chu hi hiali chi pen hi ding dan khat om chin huai banga hi khalo chi nai taksa thila chitam piom dinga et sakna dingina zani takin football nan enwa Portugal le South Korea pen bang yai muna yen dewai mo mun khen khata chu adang tia pen kong chi zwal dinga Uruguay to Ghana hiya wai tia en kolom de ya tia en leo chin a rule FIFA rule omin chin offside kichi bangam corner head gen seng lo chi zwali tu sing kalna tam piong mai a rule kha FIFA rule pen kha atang pia football world football khovel na azu rule ai if you don't go by the rule you sin at that very point a FIFA rule na zu kele hoi muna hial na hi goal song ve pe lu le tile offside ni na hum le kitsin lo di mole adikia ai kele goal kha head luthia kat luthia nak deu nak ni danga ko neu zo deu line chu banana kick ka chiwa tu line bang kick na chi ma tomato kick chi khomam ta dia ma banana kick chi again deu hia ka thei chu pe cha pekin chin koi a li cha le lo chi kham cha koi te tu lai chu mi siam no ta ni danga chu pek cha tang go hi le kilo mo tu chang a te chu koi ngei ba le cha ku ma le thei mo siam ma moi lo na tan hi chi si mai chiang ni na mo koi si ku si mai cha na wai ke na un pe hong ka chi hu chi na an na le na pek lu le chin le adan um sa khat na zui ke le ai tu hial ki che khel na bangi ya mi chi chi ana hial chi thu ma la ki pan ham ki pan ya hi ding banga hi lo na hi tem pong khat toi lan sing na sa di single sing bang se sing chi na thei ya se sing bang sa di ta le nang axial sing wa sa le chin sa dik lo hi thau thau ne chu hi le sing wa sa bel hi mo tu ni na khovela khalam gen nai je lo tak salam tam pi et san na gen thik ya mai lai siam thawina thil tam pi an ge no ma huai bang na zui keile hial nahi the Bible has given us so many guidelines so many ways of life which are acceptable to God and if you don't go by that book you sin against God Bible article tam piong ma zui ding tam piong ma huai te na zui keile pat hian het san na hial na hiya Bible apan hial pel hial na hiya tu sing kalina athakin ngai tu ani hel na bang hiam ni chi chiang ina thil a hi ding banga hi dong ai hu chi hi dung zui na eite na bang i hiala bagi bol hial yai hel na thu man ka hong sut pi ni lo bang zia kia mi chi chiang ina tu ni sun hun ni tak lam hun ni tak hun ni chi zo hiam ma jing chiang hun chi te a izat to zel na a hiai il chen na hun poi mo ding a hi man na ka hun gen chian ni loi hel na ki chi kha hial chi a pa na in man na kwa te hial the ya chi ngai sun na hung non mo kwa te le hial the sial pha the te hial the chi nai bo mo khat na adi kya asia apa who knows what is good and what is right can sin adi kya le someone who can commit sin is someone who knows what is right or what is wrong. Am I right? Dikai voi mole. Adik lo thei hen lo pi chu hiala ki mok sim thik chet lo ai chu. Et sang na ding ina mi bang lo khatom hel lan
huaina mi khat topic kha hen nan he luai lan ko ta pai pi le ko bangin athu khen dan hong tuam mai thi ve ama pen mi lang chet loi zia kina mo emotional thila judge chu hilowina hile le ama asia le pha thei na chet loi manina mo tam sakin le ong mai thi a athu si lai dinga hile le atang pia thei siam na khat tang pi di mo hile le ni pi ching sia le pha thei khatin mi khat vahu chi tale poi ma ma le tu jing kalina youtube ka etna khata ki chida na ma korea ki pan jani ta ka pan korea fever omai chang na mo zo zo ma ya jani ta ka kha korea fever omai cha korea te ma example le la korea ki pan na youtuber ma bunga ka hiya ai le india hu pa ya live ina upload na te ka youtube online na hi hu cha pai je line na comment section khong I love you chi khong hon gen kha omu a hi achia why the response na comment ke le I love you too khong ka chi jel chi ve hu chi la ya mumbai ko piao cha pai lai na vai te pasal ten vanayu amau le I love you khong ka chi i chi to agai why comment section khong I love you ki chi te dan reply ko le ka mai te hu chi banga a chi te kha khaten kha phaje sao mai te le vanayu why zo a ama online den live kuchi zo a alom te khat hong pai no nin ke cha ani wa kha pai a motorbike ka ki puau hi chi tua ka ai le e hong tuangin chi na azol zo ma wai kya tha mi lo igen no pen khatina vato eve abianga no khola ya mi youtube vlogging bol chi ya online a hi kuchi a ommo ke ve wa adi kya le wai a vato pen adik diam Sabte nam changkang ta khok kiki sluk te loi cha siam tan di jam khat ve hai mu na ka thu gen na iki ngai le le hoi takini ki ngai bi ka chia mo na te siam ya pu che ka gen de wa thil a hi di dan pe la yong tum che a yong lo an bang len i hon thu ka hoi ta ka mom che na alim chia i ne ai hi le a om na di mu na anom lo wa quảng tao tung khong lấy lạc không à hong kia chiang ăn hi về le ki du no lo mo le siam khan wan an nan de ko cha le la ka ke te ba tom gi ya le sa beu hi ai cha li ma lim chi mai ma ke le tom lo gi mo wan adikia ka pho tom hi lo wai chu mo om na di mo na om lo chiang a wai pen hia lai om na di na om kha lo wai chi mai khola ya mi au tu le ki koi ta bi amau ki ngai le ki thei nge le lo và tổ một chi tu dik thay lâu ấy nó dik sa thâu thâu mua lên nó đổ kêu à dik thay lâu mình chính FIR le bolu Ministry of External Affairs tan le tung apoi mo bang zunga ek dung zuya action la ka hi ding a chiwa wai pasal tuai lai te gel hi matin noi hi ai to ki sai ban jida na palang na mom nya ni chile online na ana en offense te amwa wai te na ana mu khai manuna pasal khat va pai vengina online na thili kamua wai ja kena chia va hun hi ai ama bang ki pa mai mo a korean nu mai ke kha dunia online lo kha live lo kha hi le chu de wai lo pi tung thai mai thai mo le thu khata la wai ne wai ja ka online je le chi dia le hi ka ken lo pen ta chu ai bang ai lo tu na english thu mal pen hong ki le hian na a bible text lama ibu dinga a bible word lama bible a bang sina ki gela chi en ki non so le bible ki chi abi takin thugun thak pen greek pau a ki gela hi greek pau le aramaic tel sa kai juda te pen aramaic pau hong sang mi te yuwa juda mi a hi wai anum zoi te ka china bible ke tu te tam zo kha hilele wai mi te na pathian kha hat khumina greek pau zangina na gelwai wai a thumal ki zanga ile hamartia ichi chu english equivalent letter alphabet agel khadi le HAMARTIA hamartia ai agri ka chu h aun ke a hi le rough breathing sound
alpha tu nak ko chen h sang hu bia na hamartia cha ki pronounce even agar ke na mule h a m r t i a equal to sin helma china hiaya hamartia bang zia ka hun ha gen ke hiam chile ei pau to le akhiat na ki bang ei ve a literal meaning pin kha bang hiam i chile Greek pau siam te na bang china na le tua i chi chiang na Greek lexicon khom Young and Strong's Concordance khong aleng a meaning na ve en thei diwa theyar Greek English lexicon chi bang amin thangma ma khataya wa te bang en lew chin leng ai na hit chiam dinga missing the mark cheve missing the mark mark chiam te na khat do min chin thal banga yang thau ya ma ka di le wai a mark pen kha khalo ai ni ma ngai khalo chi nai le sin khel nai chi tu hi ding khatom wai hi khak lo na ka ding khatom ka phak lo na ai hi banga hi lo na hi chi na ai chi i thei siam ya tu ni na Christian khat kahi ikichia nahi kei kichi theina wal le on kei nang na kichi teu le hile leng lai siang thowin again bang bang ina Christian hi na naum hiya Jesus Christ tung to na Christian swa theina Christ mi la sa swa theina pathian ta te khalama hi theina lampi na zui hiam nang kichi mai mai na hi hiam lai siang thoi non chi hiam hiai hi poimo ma mai nang ki bol to ma Christian ki chi na i le you are missing something bangyam khat nahi khak lo mai if you are calling yourself Christian without following what the Bible says about becoming Christian then you sin then you are wrong you are missing something bangyam khat khak lo sabtuama ka om itinona wai ni yom na sabtuam pe lai siam thong sabtuama hi yan chi yet no na ngai wai ya yom khat ke le bangiam khat hi khak lo nei zeli tuni na ya pai khot de len pian thak tan ki dong leng achi tuam tuam hiam ina ka pian thak ta ichi au nge ka ding tai hilele lai siam tawin again bangin ipiam thak hiam chi pe na hi tun chi kara ilung lut na mo lai siam thaw gen banga i khak ke le ipiam thak na pe ngai tua thak ngai ding chi nai you may call yourself a Christian but if you do not become a Christian according to what the Bible says then you are missing something you may say I am in a Christian church, meaning I am a Christian and I am belonging to one particular denomination. And if you say so, think about the church where you are in right now. If it is not the church of the Bible, that is where you miss something. You may say, I have been born again in my denomination. But consider whether how you are becoming a Christian is according to the Bible or not. And if not, you are missing something. And when you miss something, that is called sin by its definition. Why zakina kingai tu athak ni tuai lai te ka tuai lai pi nungak dang bal ya om te tu ni na kingai tu athak ni thil khat hi ding a ki pia i hi lo na tu khai hiai to ke sai na ei loi bel poi sak na ni lo chi se jel le ki gen hial dia ma uang gen de wi dia ma poi isa lom lom hol ki mo ka poi ahi poi sa lo hanga poi ahi poi sak lo na tak pen poi ahi ei loin chu van bang vagu ina minon man le nui lai thei mai te hi nga mo le hilo mo nui ve vu lai cho ai ke le ei loin chu ni da nga na viral ngai WhatsApp ko nga lim la kha mi si ina ho in ami si pen tiang ki posin nui se sa mo khut bang hi chia hi mo cha poisan na haw lo lo hi le kilo mo ke ve wai bang poisa ma khat pe wa ka om le le ki bang ve le sak tuam chi khom vau chi ten tun ngai lo pi khat pe wa om le le ki bang ve le you may say that
Any church or any denomination is as good as another church or denomination. But why did Christ die on the cross to establish his church? Think over this once again. Jesus Christ na denomination sabtuam hatpewa va mai poisa lo hile cross tunga asabtuam tan khiding pan khidinga bangzia ka hong siai di wahi ngai tu Corinthians 1 Corinthians chapter 15 Corinthon khat bum som le ngana en leuchi atop ahom tum dinga huai hum chiang ina pa kianga asabtuam pe khidi van pathian kia Jesus Christ atapai na sabtuam te hon lang khiding hon pa khiding chebe ahong pai nom hun chiang na kha ni tom ni chiang na kha hoi hi ngai to thana hi bang ha nga poi mo idea le sabtuam pen khata om ki bangai le Jesus Christ in hak sataga crossa sabtuam adinga ahong si se ngai hiding yam tu ni na ngai tu awai ma thil khat ya omai wa ja tu ni na ingai tu adinga ka dei chu bangdang hilo na Jesus Christ na huchia si hiala ahong pathiat sabtuam hi I tahi na septe bung som ni na I tahi asisa na atatte achi Peter lai ka easy te in ding thu ahon gena Christian kha asak tuam te a in ma bang chi 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 ade wai ja kina yai te teng teng ngai tu a leu chin tu ni na Jesus Christ na sap tuam I ta hi hong ta nei wai ja kina khan nai the ding chu sap tuam ko mo ai ani na wai sap tuam alu the na din pian thak na adik ki chi omai mi tam pi te ka pian thak ka chi wa kum khat sunga kem tamam zo khop le tam ve pian thak hi le kilo chi thai din khop bang khen khat mai le pian thak na tam ve pi om hi lo na amao pian thak na dan tam pi om chi thuai lai siang thom tam pi gen noi he ke tu ni na bible chang hun sim khiat pi det din ka pai ke ding a tu jing kal hun na sun hun ma ni ta hun ma jing chiang hun ma hi ai te aleng akim zo ki kum ding ai tu ni pen I thum ma pi pian a pa I chi kaun gen thak helna ete I serious ke sa pau velang zual le serious lo hile kilo hima ale na tang ton mun di gen tua hi chi na thik why ka I thei ding we must be serious about sin because the consequences of sin is evil and dangerous. It can lead you to hell. If you have chosen the wrong decision, your eternity will be in hell, in the lake of fire. Natel khel ngay ngay le tang ton nei dil god na pai thi nai man na khel na to ki sai kha ingai ho thak I serious thak ding poi mo ma mai wai ai na kha tu ni na hia pai hom te khon chia lu tai khel na bangai khel nai chi tu a hi ding banga hi lo na pian thak na a lai sen tu bang bangin na hi ya sap tuam to ki saya lai sen tu ki ge na na ya na Christian hin hua a lai sen tu ki gen bagin na hin na khosa ya khel na pen nai ne ding thi lo hi tu nung chianga na tang ton zat na ding mun huai khel na don dan na respond dan kinga ding ai mi tampi takina sab tuam to kisai kaun gen thak dinga genai chiang ina angai ho ma mi tampi takina pian thak na to kisai gen chiang ina angai ho ma ma wai hileleng deep kotaka om thi thilai om na ding thilai ya Jeremiah bum biat na isim hiat ngai chun than ni Jeremiah zole Jeremiah kha lung kham
hoi alung kham na le hi dang thei vua hi lo hi kalung tanga china hi Israel ta te khel na thu pi tak te zia ki na tu ni na ama achi bang alung tang china hi hi ei te tu ni na I khel na a I china no zo na hiam chi ki ngai ko na ye ei te tu ni na ilung tang pen poisak nai no lia poisak na ina ong ke ya chi ngai to ki koi moi hiala ong ni lo wa tu nung changa pathian siam lo tan saka yom khak ding lo wa ye olmo na zia ki pathian tu I holim seka tampi te bang hun khet khata holim na dan pia ngai pai chiang ina in kimin lo a tu ni na yai muna tu jing ka lunin chu kimin lo ke dinga hilele iki olmo na hi chikan om thei om loi pathian ta hi ding poimo a hi chikan igen thiom ke tu jing ka lunina tingai tu athak ni naw bang hai yom ke ya naw bang sia yom ke hi lai siam thorina achi bang izui ding kisam poimo hi tuina samar ni pi hun abeita a wana pol tagle a abeita hi hot damini yom ke layu achiwai sare taten tu hiai samar abeinu autumn ni chi yama phawang hun abeinu yai winter season a ei to lek tuam na ma ka sakje kin yai kan si hiai hot damini yom ke layu chi ke theu hiam ni pi hun mo mi sang khina wana pol ta khuni chia school kai na education system ni gen dinga school kumbula I session I patta ku izo a examination le izo ta a tuna suti I pal lelo he ai le isyam sinna zodan khatin kum khata ding izo ko ta hi hile I khalam din mun pen bang tan ituna pathian to kal ikizok na pen ibol tang ta hiam wahi poimo a hi chi ka ge nu tai tu jing kalina ichi chi mai dinga pathian ni ilum sim athakin hon hong hel lan khel na to ki sai tu ni na thei siam thei din nan wa zo le chi ka de ma ma ka thum na le ngai hia li chi chan til a hi di ma hi lo na hi a tu ni na gu na va gu chi chiak ke mai thei zuaw na va gen chi chiak ke mai thei a hi ke le ang na va kom chi chiak a hi ke mai thei mi to na ba kiswal chi chiat ai ke mai thei wai ta teng teng leng khel na hi ma le nai chika khet na om ei to bel khom khagi ge tu lai siang tho gen banga ipian thak nai lo na a hi khat na ani na lai siang tho gen banga pathian sap tua ma be la pa yom lo nai a thum na lai siang tho na gen banga hin kwa iza lo yai teng thumi tu jing kalin ilum sima koina bila bat chia le koi chia le thi hi kan chia nai pathian ni na ahoni ma tapatai mang tan chin na thei ngeu ya tapatai mang pa tan chin the prodigal son the lost son chi kha na thei ka ngeu ya tapatai pa tan chin kha tapatai pa chi jen le tapa tai mang sapo prodigal chi chu sum zat hat zat man nga hat thi na da ne prodigal kha tapatai mang the lost son tapa mang ngai maya yai mi pa hi luka bu som le nga na enwa athu basin ka som ke ya athu chiang taka va gen chat vek le ka som ke ya hi do you know the story of the prodigal son the lost son? It is recorded in the book of the Gospel of Luke chapter 15. This morning I am not going to read out the passages. I am not going to explain the story here. But I want to tell you something. Something from this story. I want to tell you that God is always standing and looking for you to come towards Him. In the story of the prodigal son, the father always stood there looking for his son. As soon as the son returns, he ran and grabbed him and he kisses him.
He continuously kisses. The Greek word implies that he keep on kissing him over and over again. Fondly loving. Because the lost son, even though he's lost, is his son. But one thing, when the lost son did not repent nor return to his father, the father just keep on waiting for the son to return and to repent from his sin. But as soon as the son returns and repents of his sin, the father is always there to welcome him. Hiay tapa tai mang tung ta nga kagen nom so. Pathiani na atate hon na engi ge chik chiang in hiay katapa hiay katanu hong ki dinga chia hon na nga ki ge hi. Naki hunhun aki hunhun na tapatay mga kip takina apana agam lapian na mua ataya akoya atop ton chi ya atop ton kiti agri ka to lenga kituang mama kasaa agri tumal vasui hileu chin top mai kipak lotel boy hong king na imo chi top hile wai bang gi mai khat ve top chen boy hong king ba hon na ba sem nga lo chi te loi le mo ông kia thấy một boy cái kipak luat chia top mai ui to te khit mok le kitua ke lo dia ma ini tun che ui na hong delin chin hong lia ko bo nin huai ko pa mo kipak huaya a hon in na hon nai nga sub lak pen huai bang i thek siam na dina et sang nine kalai pathianin katapa chik chiang ki ga katanu ka kianga chik chiang ki ga cha hon nga kai hilele na thei dingu i thei dinga hoi ka ya tapatai mang apa kya aking masya apa na ananak mai atapa indel sam chi yama hong kigle chi thang di ngai hile leng atapa ahong ki phokya ka kisi ka ahong ki ding ma kai pathian tu ni na eite honin hon samai chi lai ai te ding chu ikik ding hun na kai ki phok that ding tapatai mang tan chin en veng leo chu. When he came to his senses, ahong ki phokhiat takin jiebe. Why ahong ki phokhiat je kapa kia nga anek seng lo om ya mo tia. Hong ki phokhiat chia nga apa kia lam zuana hong ki kunam tak omai. Hu cha ahong ki chia nga kapa kia nga van pathian le namit ngun ka hi khialai ka vat chiti nga ngai dam ka ngien ding jiebe. Tu ni na ite leng pathian mi te hi ka nai lo. Pathian te na pa ngapian than na nga khanai lo. Pathian de na ba ong khanai lo mi te i na pathian ni na why ki phokhia a ama kya nga ki ding hun na ki hi why iki hun chu a hut za ki na pathian o katapa katanu na hong ki theimo ki pa why na te le chia hon koi ton ding nei why ya yu dai ke le setan ni na hong payo god mun lam zo ni ton khom ni chia hon ban cái gì ấy tu nên là tiền thì tăng tiền này cái họ về là tiền thì thiếu ní ông lên lấy khát ná hỏi đi ní ná hỏi lâu đi lấy cái lên lấy cái tiền gì không the choice is always yours tiền thì năng của ta kinh liu liu ấy whether to choose right or whether to choose wrong. The choice is always in your hand. Whether to choose God or whether to choose Satan. The choice is always in your hand. Pathian na sem ding mo, pathian tel so ding mo, ai kay le, Satan tel so ding chi. Nang ma king liao ai, kwa man hon thu lui thei lo. Nang ma apiang khedi, wai thil ai chi ka, thei leu thoi ka sai. Nang apa ta suak khedi, it should come from your heart, from yourself. It should not be from external forces. Polama kipana no tu te sia kai ilo. Kai gen siam na ngak mo kule kai mi hingpil na ken gen siam ngei lo di pathian in na hong. Gen bu ching ngei lo. Kwa hiam ka din le hu chi bang ma gen bu ching ngei lo di. Hile le na nga ki phok khian na ya ta patai mang banga. Hong oma wa pata. Na nga ki thei so na hong oma. Na ki thei ai tu ni na pathian ni nang hon pom di ngaman sagi ge hi chi tu jing kal ne na ki ge ni tai wai zakina saulo ai gen mut kai teng hi lan
lá khát sao lâu isa đi ngã quay chặt to na izo na dan thum này đi ngã quay rồi na sao lâu thì hầu lim na pian na izang ding out cha kha hi zang ding e lá khát tia sa cái này chất kia no na nei mai ya okay 257 is sao wala chang ni le tunon ma o zani so nga le sagi chang ni le atunon tan isanon ni jesun hon it chi la he namu ya let's sing this song Jesus loves even me as we stand up ding ding a nicely Katipat pavana omin hon til ahya lai kusum aina vai kusum athilam dam kamu yai man pha pe ni jesu ke hon i Jesus holy katipat wahi jesu holy jesu holy jesu holy Let's pray. Inna zangai na dim pavana om tuzi huna nang maadinga hum saulo jam thea oma khelna bangi hiam chi te ki kum thea hunwam tak nam jat sak jiakin namin phadin ki pa thum tu noi papa thian tuni na khelna kichi ahi ding banga hi khaglo na hi dan te ka genu a khelna kichi ka te lule ka tam ton mun dingu haksa idan bang leng saulun ka gen kayu hi papa na om mihing ka hiwa gen khel ang le ngai damin ka gen dik te tek te ngwa nang thupi na tangin la tunia khelna to ki sai the chian lo bang khau mule the chian na hum pe ding dong thu moi pavana om yaya pai khom tunia kamaya ding kamaya om katuai lai pi te khalama nang ma hodam na munai lo nang ma nalai san to abang banga pian thang na nga nai lo hi na wa alung sima na hon sep sakil la thudik thu tang te nalai san thowa ki mu te kaum ki kup to je lai ding te wa le hitale hongom pia hon wa zola na thu na la te hi banga pom te ya taksan bu hiam thil sia chi ami ten a thei teu hi chi chet ke ma leum na thup yak te ka zu lo na wa leng hi hiya ka hi nau na thu na la a hi banga zui lo wa nang ma sap tuam zong khia a nang ma a pian thang na dik tak zong khia om nai lo ka hi na teu leng khet na khat chi khat ai dan thei siam thei din lum tanga na him se min chi kam thu moi jing hun kan zo wa namam humam bin lain la suna kahun nei teu ni ta ka kahun nei teu ta he no yai bible ke gun sunga kahun nei teng man pataka zanga chidam nu dama zang suak ki ke ya cha hodam na bang khalama ka nei lo na hiam lingun hum bon zolin chin nonom pina sa teng tunga ki pa thu genin to te teng hondam tu na tapa ka tu kau jesu min kam ye no he itu jadi